Muri Uganda mu gihe isi yose n'abaturage b'igihugu cya Uganda by'umwihariko abantu benshi bategereje kumenya ngo ninde uza gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu hagati ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'itsinda Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu njyana pop mu muziki wa Uganda. Hari amakuru aturuka muri iki gihugu cya Uganda ababaje cyane. Imvururu zakurikiye amatora zimaze kurwamo abantu barenga 10 kugeza magingo anga. Igipolisi cya Uganda cyamaze gushyira hanze itangazo rikomeye cyane, ariko kandi ari makuru aravuga yuko uyu muyobozi w'ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi NUP akaba yitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nawe yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano muri iki gihugu cya Uganda. Niki cyabaye cyatumye Robert Kyagulanyi atabwa muri yombi? Yatawe muri yombi gute? Byagenze gute? Niyo nkuru mbazaniye muri aka kanya. Amakuru aturuka muri iki gihugu cya Uganda, ariko mbere gato yuko wenda mbabwira iyi nkuru yuko yatawe muri yombi, mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zimaze gusohora itangazo rikomeye cyane, naryo ni itangazo ndibuze kugarukaho mu kanya gato muri amakuru yacu. Ariko reka mbanze mbabwira akantu ko kandi operation yo guta muri yombi uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine. Uyu nguyu aba afite abarwanashyaka benshi cyane, ngira ngo mwarabibonye mu bikorwa byo kwiyamamaza muri iki gihugu cya Uganda. Amakuru avuga yuko Bobi Wine yatawe muri yombi hakoreshejwe kajugujugu za UPDF cyangwa se igisirikare cy'igihugu cya Uganda. Iri shyaka rya National Unity Platform ritavuganwe n'ubutegetsi bwa Uganda ryatangaje ko umunyepolitike Robert Kyagulanyi Bobi Wine yatawe muri yombi hakoreshejwe kajugujugu ya gisirikare akajyanwa ahantu hatazwi kugeza magingo angaya. Bwana Bobi Wine arihe? Acunzwe nande? Afungiwe he? Kimwe mu bibazo bikomeje kugenda byibazwa ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu gihugu cya Uganda, bitangazamakuru byo mu karere muri rusange, bitangazamakuru ku rwego mpuzamahanga, noze soma Reuters n'amakuru y'Abongereza, baribaza ngo Bobi Wine arihe mu gihe isi yose itegereje kumenya ibiza kuva amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda. Amakuru itabwa muri yombi ry'umunyapolitike yemejwe n'ishyaka rye rya NUP nk'uko nabivuze mu butumwa ryanyujije ku rubuga rwayo rwa X. NUP yagize iti kajugujugu ya gisirikare yaguye mu mbuga ya Perezida Bobi Wine imufata ku mbaraga imujyana ahantu hatazwi kugeza magingo angaya. Birashoboka ko Bobi Wine yagirirwa nabi? Oya, icyo ni kimwe mu bibazo buri wese yakibaza, ariko none kukibonera igisubizo byakoroha. Si ubwa mbere abatawe muri yombi mu bikorwa byo kwiyamamaza cyangwa se ibyakurikiye amatora, kuko n'umwaka wa 2021 byarabaye. Amakuru avuga ko Bobi Wine yafatiwe mu rugo rwe ruherereye mu gace ka Magere, akaba naho atorera muri za Wakiso. Kugeza ubu kandi yaba guverinoma ya Uganda cyangwa igisirikare cy'iki gihugu ntawuremeza itabwa muri yombi ry'uriya munyapolitike, kuko sinzi bamwe mwarabonye kata Perezida Yoweri Kaguta Museveni yakoresheje guceceka, kutavuga, ahubwo gukora cyane. Icyakora ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwirakwizwa ifoto bigaragara ko ari ya kajugujugu, bivuga ko yafatiwe hejuru y'urugo rw'uriya munyapolitike ubwo yajyanwaga, ubwo yatabwaga muri yombi. Hagati aho ngaho Bobi Wine yatawe muri yombi mu gihe kuwa kane ari mu bakandida 8 bari bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri iki gihugu cya Uganda, ndetse yanahabwaga n'amahirwe. Amajwi y'agateganyo arerekana ko Perezida Kaguta Museveni wa Uganda uhabwa amahirwe yo gutsinda ari amatora. Kugeza ubu ni uri imbere n'amajwi agera kuri 55%, mu gihe kandi amaze kubarurwa amajwi agera kuri 81%. Hari itangazo rikomeye cyane giye kugaruka mu kanya gato Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ahagaragara. Kyagulanyi mu butumwa kandi yaherukaga kwandika ku rubuga rwa X yatewe utwatsi byatangajwe na komisiyo y'amatora, asaba abaturage kutabiha agaciro. Bobi Wine yavuze ko ibyavuye mu matora biri gutangazwa na perezida wa komisiyo y'amatora Simon Byabakama adashobora kwerekana aho yabikura. Uyu mugabo kandi biravuga ko yataye muri yombi mu gihe kandi yavugaga ko kuva yava gutora igisirikare cya Uganda cyahise kimufungira iwe mu rugo nyuma yo kurugota rwose, nk'uko amakuru yagiye anabigaragaza hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye, bivuga yuko kuva uyu Robert Kyagulanyi Ssentamu yava gutora hariya za Magere muri kara gace nyine uko nabivuze, n'ubundi asanzwe atuyemo afite urugo, yaje guhita agotwa n'inzego z'umutekano. Hagati aho ngaho ariko kandi amakuru akavuga ko muri iki gihugu cya Uganda imvururu zakurikiye amatora zimaze kugwamo abantu babarirwa muri 7 biciwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi byabaye mu ijoro ryo kwa kane rishyira kwa gatanu muri iki gihugu cya Uganda. Nyuma y'amatora yabaye muri iki cyumweru muri iki gihugu, byavuye mu matora byatangajwe na komisiyo y'amatora
byerekana ko Museveni afite hejuru ya 73% by'amajwi mu matora ya perezida yabaye kuwa kane hashingiwe ku majwi y'agateganyo yaramaze kwarurwa kugeza ku mugoroba w'ejo kuwa gatanu. Umunyapolitike Bobi Wine bahanganye we ari mu majwi 22% mu gihe amajwi asigaye yasaranganyijwe hagati y'abandi bakandida bagera kuri batandatu. Mu bikorwa byo kwiyamamaza byabayemo imirwano mu bikorwa byo kwiyamamaza by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'iby'umuryango w'abibumbye w'isi igitutu, iterabwoba n'icarubozo kandi byari byiganje. Itora ryagenze mu mahoro ku munsi wo kwa kane. Icyakora amasaha y'ijoro habaye urwo mu mujyi wa Butambara uri hafi ya kilometero 55 amajyepfo ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru Kampala, uko byemejwe n'umupolisi, umuvugizi wa polisi n'umudepite wo muri ako gace. Umuvugizi wa polisi wo muri ako gace witwa Lydia Tumushabe yabwiye ibiro n'amakuru by'abongereza Reuters ko amabandi yo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yitwaje intwaro imihoro yari yateguwe n'umudepite waho witwa Muwanga Kivumbi yateye sitasiyo ya polisi no kuri site yabarurirwagaho amajwi. Yakomeje igira ati inzego z'umutekano zasubije mu buryo bwo kwirwanaho kuko abo bantu bari baje ari benshi, polisi kandi yarashe yirwanaho. Uyu yunzemo ko usibye abishwe hari abandi babarirwa muri 25 batawe muri yombi. Kivumbi we yabwiye Reuters n'amakuru by'abongereza ko bishwe ahagana saa 9 z'ijoro basanzwe mu nzu ye aho bari bategereje ko hatangazwa ibyavuye mu matora y'umwanya we w'umudepite. Yagize ati bishe abantu 10 bari mu nzu yanjye, ati hari abantu bari mu igaraje bategereje ibisubizo kugira ngo rero bishimire intsinzi yanjye. Yakomeje kandi agira ati bamenye umuryango w'imbere batangira kurasa muri garaje, ati byari ubwicanyi ndengakamere. Yavuze ko inzego z'umutekano zari zabanje kandi gutatanya imbaga y'abantu bari hanze, ariko ahakana ibyavuzwe na polisi ko impfu zaturutse mu mirwano yabaye hagati y'impande zombi nk'uko yagiye abihakana uyu mugabo. Hanyuma bivugwa ko ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bikomeje gukurikiranira hafi irimo birabera mu gihugu cya Uganda ndetse n'aya matora n'ibiri yakurikira byose. Ati icyo bifuza nuko mu by'ukuri nta mvuru zakabaye zikurikira amatora mu gihugu cya Uganda, agomba kuba mu mahoro mu mucyo kugeza igihe biva muri amatora biraza gutangazwa, kandi gasaba ko biza gutangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora biza kuza kwemerwa na buri ruhande rumwe kugira ngo hataza kugira abantu batakaza ubuzima byakurikira imyivumatano cyangwa se imvururu zishobora kuba zaba nk'uko byagenze mu gihugu cya Tanzania amatora y'ubushize nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Hanyuma twihuse reka mbabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru akomeje kugenda avugwa. Reka mbabwire ko amakuru yandi akomeza kugenda avugwa ubu tuvugana nuko uyu mugabo ati batubwiraga ko igihe ari gito u Rwanda tukarufata. Ubuhamya bw'umusore wabaye muri FDLR imyaka igera ku 9. Ati badushyiragamo ingengabitekerezo yuko ari igihe gito u Rwanda bakarufata bakatuzamurira amapeti. Ubu ni ubuhamya bwa Dushime Jean Claude watahutse yavuye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'urugamba rukomeye cyane yarwanyemo na mama 3 mu bice bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma. Dushime Jean Claude imyaka 25 uvuka mu karere ka Rubavu umurenge wa Busasamana mu kagari ka Kageshi, avuga ko yageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo afite imyaka 14 nyuma y'imyaka 2 akisanga mu mutwe wa FDLR nk'uko abitangaza. Uyu musore ni umwe mu basubijwe mu buzima busanzwe mu cyiciro cya 55 kwa kane tariki ya 15 Mutarama 2026, aho na bagenzi be kandi bari bitabiriye ubukangurambaga bugamije kubasobanurira uruhare rwabo mu kuzamura iterambere ndetse n'imibereho myiza yabo no gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Mu kiganiro yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru ikora imbere mu gihugu cy'u Rwanda igihe.com, amakuru avuga ko yagarutse ku nzira igoye yanyuzemo kugeza agarutse mu gihugu cya mubyaye nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Ayo makuru kandi yaturuka muri iki gihugu cya Uganda, muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati bari baradushyizemo ingengabitekerezo kandi iratwinjira ko tuzafata u Rwanda bakazatuzamura mu mapeti kandi turabyemera. FDLR ati natashye nyimazemo imyaka 9 nyuma y'urugamba rukomeye cyane twahanganyemo na mama 3 mu mujyi wa Goma tukanatakariza abarwanyi barenga 150 kuko abo twari kumwe twarengaga 700. Yakomeje avuga ko nubwo barwanye bagatsindwa ariko bababwiwe ko ingabo za FARDC arizo zahaye inzira mama 3 kugira ngo rero ifate Goma. Ati urugamba twarusigayemo twenyine wazarendo na FARDC ati baradutayemo rwari rukomeye kuko byadusabye ko turwana mu bice bitandukanye birimo ku musozi wa Goma, Gihisi, Kabutembo, Majengo,
Termunusi Mugunga mpaka tugeze i Rusayo kugeza ati duhunze dusubira muri parike ya Virunga ntitwahatinda tujya Gitsimba mpaka tugeze Tongo muri Rucuru. Dushime rero yavuze ko yatangiye atwara icugutu bigeze inyuma acudika n'abantu ati kubera ikigare bamuhuza n'umusirikare wa FDLR amugurira moto akagero ayitwaraho abantu. Ati rero ibitaratinze nawe rero kubera gukundishwa igisirikare yisanga umutwe urwanya leta y'u Rwanda wa FDLR yawumazemo imyaka 9. Uyu musore avuga ko imyaka yamaze muri FDLR atahembwaga kuko ari bo bihembaga babinyujije mu kugera no kwambura abantu. Yabaye kandi umurinzi wa Ruvugayi Mikol Protogène wamenyekanye nka Colonel Ruhinda Gabi wayoboraga abakomando babo bazwi nka Club Commando de Recherche et d'Action en Profondeur. Nyuma y'urupfu rwa Ruhinda muri 2023 yiciwe Masisi. Dushime avuga ko bakomeje kuyoborwa na Lieutenant Colonel Pierre Celestin Rurakabije alias Guillaume Samba kugeza atahutse mu Rwanda avuye mu Bwiza, aho rero yatorotse bagiye kuvoma amazi agakuramo imyenda ya gisirikare n'imbunda akabijugunya. Dushime avuga ko yatashye avuye mu Bwiza akomereza muri Sake, ari naho rero yafatiye moto imugeza Kibati ajya mu Kanyanja, aho rero yavuye anyura mu nzira zitemewe zo muri yinjira ku butaka bw'u Rwanda abibwira inzego zibanze ashyikirizwa RDF, ari naho rero yaje kuva ajyana mu Mutobo ndetse aza no gusubizwa mu buzima busanzwe. Iyo muganira avuga ko yatangiye gutekereza ku kuba yatahuka mu Rwanda nyuma yo kubona bagenzi be bo muri FDLR bapfiriye mu mujyi wa Goma, bakajya kandi bashyingurwa bunyamaswa kuko barinzwagaho ibyatsi, ari naho rero yahumukiye amaso atangira kubona ko ntacyo arwanira. Ahamya kandi ko uyu munsi mu Rwanda abayeho neza ndetse yatangiye urugendo rwo kwiteza imbere ahereye ku 50,000 yahawe agiye gusubira mu buzima busanzwe, aho yaguzemo ingurube none ikaba imaze kandi kumubyarira ibibwana bigera kuri 6. Yongeyeho ko akomeje kandi gushaka uko yivana mu bukene, ari naho rero ahera asaba bagenzi be rero gutaha bagafatanya mu rugamba rwo kwiteza imbere. Umuyobozi w'inkeragutabara mu ntara y'Iburengerazuba Brigadier General Albert Rugamba mu kiganiro yahaye aba bavuye mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda yabasabye kwirinda kwisubiramo. Agaragaje kandi ko abenshi muri bo usanga bifuza gusubirayo kubera ingengabitekerezo ya Jenoside bonyejwe igihe kirekire, ndetse kandi hari n'abasizeyo ibikorwa bifatika birimo imirima, amashyamba ndetse n'imiryango. Brigade General Rugambwa yabijeje ko mu bikorwa kandi byinshi cyane bikorwa n'inkeragutabara mu Rwanda bazashakirwamo akazi bigendeye ku bumenyi n'ikinyabupfura bafite. Abibutsa kwibumbira hamwe mu makoperative abafasha kandi kwiteza imbere ndetse no gufatanya n'abaturage mu bikorwa biteza imbere igihugu. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare Nyirahabineza Valerie yasabye rero abayobozi b'uturere kugira uruhare mu gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwara intwaro ndetse no kubafasha kwisanga mu muryango nyarwanda. Yagaragaje ko yishimiye kuba abatashye bakomeje gushyira imbaraga mu guhamagarira abasigaye mu mashyamba ya Kongo gutaha, kuko ngo bamaze kubona ko ibyo babwirwaga babeshywaga, bakeneye kandi gukomeza kubwiza ukuri abataratahuka kugeza magingo ngaya.